negereye intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro ni wewe ubereye gushimwa negereye intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro ni wewe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe nyumviriza mwebwe muharanira ubutungane mwebwe murondera umukama nimwitegereze igitandara cibuye mwabajemwo n'ikinogo c'imanga mwakuwemwo nimwitegereze Aburahamu so wanyu na Sara yabibarutse kuko aho yari wenyene naramuhamagaye ndaheze ndamuhezagira kandi ndamurondora nkako umukama yarahojeje Siyoni arasanura n'imisako yayo yose ubugaragwa bwayo yarabuhinduye bumera nka Edeni intara yayo yagadutse ayigira nk'umurima w'umukama urweze n'akanyamuneza ugukenguruka n'indirimbo z'ukuri naza nibyo bizoharangwa tugire Kristo bakundwa umukama mwese bakunze ibijambo ry'Imana rica muri muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima bane barudasumbwa banyamuryango bane bamushobora byose bizigirwa bange n'ijoro n'isi tugire Kristo esinema y'umukama wacu Yesu Kristo yohaza amarangamutima yacu umunezero agasazagaza mu mitima yacu ibyiza n'ibyishimo ndabaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana riri hagati ya saa 9 na saa 12 ni izamu ryo kuguruza ikerekeza ku buzima bwacu iri zamu ryo kuguruza ikerekeza ku buzima bwacu
ntushobora kuribyaza umusaruro mu gihe ubuzima bwawe bwishingiye ku bishobisho. Ko kubera iki? n'Imana iduha amahoro, Imana iduha umugisha, Imana idushira ku budahangarwa, ntabwo ikorera mu bishobisho, ikorera mu kuri kw'ijambo. Ikorera mu mwanzuro, ikorera mu budahangarwa. Iyo turiko turasenga Imana, tuvuga ngo ni Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, tukavuga ngo Mana ya Aburahimu, Mana ya Isahaki, Mana ya Yakobo. Iyo Mana ubudahangarwa bwayo iyo bugeze kuri twebwe tubibyaza umusaruro mwinshi cyane. ngo ubwo budahangarwa bw'Imana, ubuhanuzi bwa Yesaya 51 buratubwiye ngo nimwihweze ibitandara by'amabuye mwabazaguwemo. n'ikinogo c'imanga mwakuwemo. Iyo utarabona aho Imana yagukuye, ntushobora gusobanukirwa nayo iriko irakujana. Biroroshe ko umwana w'umuntu yibagira amakuba yahuye nayo, ariko akirengagiza ico yamukuyemo, agahemuka ico yarari ico n'ico yarafise bikamutwara kure y'urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nimunyumvirize mwebwe muharanira ubutungane. Ubundi umuntu aharanira ubutungane niwe muntu anyotse ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nimunyumvirize mwebwe muharanira ubutungane. Imana niyo butungane, kuko umutima wayo uratunganye. Imana niyo mahoro, kuko umutima wayo uzira amahane. Iyo birivuga ngo nimwitegereze igitandara cy'ibuye mwabazaguwemo, Kristo Yesu ni urutare. Kugira ngo dushobore kugira ubuzima buri mu munezero, turabwirizwa guhingurirwa mu butware bwa Kristo. Turabwirizwa guhingurirwa mu mbabazi za Kristo. Kristo Yesu ni wari umugenga w'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu ari ibyo tubayemo, ari ibizoza, ari bitunanije, ari bituruhije, atagikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kristo Yesu niwe yatumye ubuzima bwacu bugira agaciro.
atuma ubuzima bwacu bukugwa ku cyobo. Atuma ubuzima bwacu bukugwa mu mwanda. Iyo dusabwa imbabazi, ibicumuro byose turabyezwa ko tugahabwa inkomezi zishasha. Icyo nicyo gitandara cibuye twabazaguwemo. Ni ikinogo mwakuwemo. Iyo ugomba kuguruza neza ikirere cyiza ku buzima bwawe, ntuzuhangana n'imibabaro ugendana nayo, ntuhangana n'ibimeze nabi, uhangana n'iteka ry'Uwiteka afise ububasha ku buzima bwawe. Hari ibinogo duteregwamwo n'ubwo twavutse, uko abatubyaye bari babaye. Hari ibinogo duteregwamo n'amadeni tugendana. Hari ibinogo duteregwamo n'abo twubakanye. Hari ibinogo duteregwamo n'ubukene tugendana. Hari ibinogo duteregwamo n'ingwara tugendana. Ariko iyo ugomba kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe, ibyo byose wizanira Kristo, umunyempuhwe ku buzima bwacu. Biravuze ngo icyitegererezo ni Burahimu na Sara. Kuko Burahimu ngo no mu gihe yari wenyine, aho yari wenyine muri Uriya bakadishima. Ngo Imana yaramuhamagaye ziramuhezagira kandi iramurondora. Natwe nk'abasamura kw'ibyiza by'ijuru, mukirutse umutima wanyu kuri uyu munsi ugira kabiri, ziko twitegurira umuzo wa Kristo umwami w'amahoro, Dimanche de Ramos wa Mungu bisandasanda. Imana ikomeze kudufasha kwisuzuma. Imana yagiye neza Burahimu ikamutora ari nyakama. Niyo Mana yo kudutora uko turi kose, uko tumeze kose,
ikaduha ibyiza, ibyishimo n'ibyizigiro y'ejo heza hazoza. Iyo Mana rero niyo tuje gusenga. Ntiwirabike inogo umaze kugwamo. Burayimu yavuka mu barozi, yavuka mu bapfumu, yari yabyose mu mabere, kandi na Sara yari inshuti yo kure. Mugabo Imana imusangana ibitekerezo bizima. Byaba ibyaha, byaba ibyago, yaba imibabaro, yaba imivumo, bizane muri uyu mwanya. Uve neza ko ukuboko k'Umukama kuri kumwe nawe. Wumve neza ko inganji y'Imana igiye kwamamara ku buzima bwawe. Urukundo rw'Imana nirwo rugiye gutabara ubuzima bwacu kuri uyu munsi. Ariko Imana itabara uwitabaza, igateturura uwiyiture. Yiture n'umutima wawe wose. Imana yarabye byiza Burayimu na Sara ikabaha urubyaro, ikabahezagira bagakomera. Niyo Mana yo kuduhezagira tugakomera. Ubu ni umwanya wo kwibaza uti ni igiki cyo gutuma mpinduka mwitwa umukunzi. Ni Imana nyen'imbabazi, yo yadukunze urudahengeshanya. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye cyane Mukama kubw'ingabire y'ubuzima dufite twebwe abana bawe. Uyu munsi hariho ikintu gishasha wategekeranirije ubuzima bwacu. Ubu duhaye bibona ko n'imigisha iwerekeza uyituronsa. Turabigushimiye ko. Turagusabye utugirire ikigongwe ku ntege nke zacu zose. Duha umugisha ugaragaze kuri Imana yacu, natwe turi ibondo byawe. Kubyo wakoreye Burayimu na Sara kugira ngo babe bitangaza. Kiretse agacerere ukwemera kwari muri Burayimu, nta kindi yari yakoze. Niyo mpamvu natwe tuzamuye ukwemera mu buzima bwacu, kugira ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe uyu munsi uduhezagire. Uyu munsi uduhezagire. Uyu munsi uduhezagire. Uyu munsi uduhindure iminyuro y'ubuzima. Twarakwemere ko tutazigera tukuryarya kimwe muri cyo. Ntutinye kuduha ibinezero umutima yacu.
twarakwemereye ko tutazigera tugaragara nk'abagome imbere yawe. Ntureke kuduherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza by'uko uri kumwe natwe. Twisabiye ngo amaraso ya Kristo atweze rwose, muwe z'Imana zitubeko rwose, urukundo rw'Imana rubane natwe. Turasabye ikigongwe ku bicumuro byacu, ibyo ni byo hambere yahishe. Turasabye umugisha n'umugwiza mu rugendo rwose tujya kuba mu uyu munsi. Turasabye guteturwa no kugurirwa ikirere cyiza. Ndasengeye abagwayi ngo baje kugira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abagongo baze kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abarushe ku mutima. Nsengeye n'abarushe ku mubiri. Bavunjire ufise icankiro mu igikundiro, ufise umubabaro mu munezero. Uyu munsi udukorere igitangaza kigaragara mu byo tuzagukora byose, mubaza kwivuza bose, mubaja kuramukirwa bose, mubaja kudodora ahantu runaka hose. Urabana natwe Yesu, ugendere muri twebwe Yesu, amaraso yawe tweze kandi aducira inzira. Ububasha bwa mutima mweranda budutsikire, kugira ngo natwe tugaragare ko ari icyo Imana yakoreye ubuzima bwacu, kandi tunabishire mu ngiro mu kwibera ukuri kw'ijambo ryayo, tugahora turikunda, turiharanira, turishaka kandi turirondera. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye impinduka ku buzima bwacu, tukankiriza abarozi n'abarozikazi, tukankiriza abakinzi n'abanyeshari, tugahamagara ubutware bwa Data ngo bukorere ibitangaza muri twebwe. Amen, amen. Uyu munsi turabanyamugisha, turabana b'Imana, turabanyamugisha, turabana b'Imana, turabanyamugisha, turabana b'Imana, kuko imbabazi z'Uwiteka zibanye natwe ngo zitwugurure ikirere gishasha kandi cyishimiwe. Amen. Imana iduhezagire, Imana iduteturure, Imana iturinde kubabara, Imana itwagure twagukire, Imana dutabare dutabagwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ikintu gishasha uyu munsi. Amina.